ngathi ngiyaphupha la ngibona nje ngibona nomndeni ngibona ubaba ngibona umama ngibona indodana ngathi ngiyaphupha ngempela abaningi abawazi umlando but sina siyawazi lana siphethe uSiyabonga Khanyile legend yeLamontville Golden Arrows mina ngibazi njengocoach George coach wami owasikhulisa abaningi bethu nje silana ingenxa yakho oSolomani oNdusisiya oSibeko nami noVelo Dube sonke sikhule ngaphansi kwesandla sakhe so I am very touched mengibona elana but wayestar se-Arrows nangu mama undodana lana simazi ngofiko ke sinasimazi samncane ucoach amphathe ejimini manje usemdala useyindoda manje nami ngiyathuka mengidlala naye uthi wena mfana omncane nje manje uhlala nami but siyabonga usinifike lana nomndeni kuLamontville Golden Arrows ngiqale kuwena coach Ginola ufila kanjani njengomulana namhlanje yini ngicela ukuchazela abantu nje ukuthi ingobani ulana namhlanje sina njengomndeni namhlanje ngibonga ithuba nginambiza ngoBhayati Kulungela igama eliqanjwa uPramesh umphathi wethu esikhulele ngaphansi kwesandla sakhe ngicabanga nje basilapha nokuthi ifaith iya ukureturn ifaith because nami ngakhuliswa uMeshi so now sekuwena ozokhulisa uSanele yeah but okusemqoka kakhulu esikuzele la njoba simenyiwe iphathi yokuzo introduce abadlali abasha eteamini because phela umuntu njobusho nje ube ilegend eteam waphindwa waba ucoach so now useyifani ke manje so nje kuningi kakhulu but okubaleka kakhulu kunakho konke ngicamsi besikudingela ukuthi umuntu abe khona la e-studio mhlawumbe izona lezithombe esizibonayo because kunento eyenzekile esingasho ukuthi umlando ongajwayele ukuthi wenzeke ukuthi ama generation amathathu adlalela i-team eyodwa so nje wasiyibona izithombe kulese ngisiphethe ngala kuno Brian uKhanyile okubaba wami ongizalayo wadlala eteamini ngama-70s so after yena kwafika wena le generation le eyimina from 97 to 2006 umuntu eseteamini mhlawumbe ke umuntu angaba private ngakho kunye ikona ukuthi ayithola ipromotion azange sisayiniswe njengoSanele sakulwela ukuthi beku PSL ngo-2001 sathola ipromotion so manje mase kuyena ke futhi osela vele ezinye izinto ziyenzeka ukuthi mungubaba uphuphe njengoba ngizana ejimini nje kwakhona ukuthi ngelinye ilanga ngase ngagcina edlalile eteamini so nalo iphupho liyafezeka manje ya nje umuntu ujabule kakhulu kuba iphathi yomlando weteam kodwa manje coach wenza kanjani ukuthi umana abe inxele wena wenza kanjani uthini wena ukuthi umana abe inxele ngoba wena awu right back awukwazi ukudlala left back but mostly awu right back umfana wakhula use left back udlala la left wenza kanjani lokho mhlawumbe noma wakho unesandla ngikwazi ukusho lutho mina because nami angilona inxele angimazi ukuthi ithathaphi shuthi igift nje ayiphiwe umdala kodwa futhi ngaphinde ngiphendule lapho ukuthi njengoba umuntu kwesinye isikhathi ke emkhuthaze naye mhlawumbe nawe sike sakhuluma nawe kulento yama-position noma plus ngeke sikhulume la e-studio akuyenze ukuthi umdlali webhola mhlawumbe udlala iposition e-wrong igcina i-career yakho isiba short njengami nje njengoba ngangidlala ngo-right ngika-left uma sekufika ama-left back original kuzofanele ushenxe udedele bona but ngicamsi-ke uNkulunkulu wathi hayi othi ngimane ngilethe inxele-ke esezizomela leza zinto ey'ngenzakalanga ya kodwa-ke
most cases kanjena kuvamise ukuthi ubaba mayade edlala isports edumile ukuthi afise ukuthi ingane yakhe idlale iqhubeke la igcine khona. Ungasho ukuthi ube kuyisifiso sakho leso ngosanele esakhulu ukuthi ngelinye ngiyamfisela ukuthi aqhubeke athathe over la igcine khona, maybe even aqhubeke abe ngcono kunami. Kuyisifiso sakho lokho? Kakhulu ngoba nje mhlawumbe na umama ngafakaza naye angafakaza ayikho into esengamthengela yona ezithoyizi ngaphandle kwebhola namakhokho. Kunesikhathi la uthola ukuthi uma wakhe wayesebona ukuthi nasesikoleni uyaphazamiseka, but umuntu ephusha ngala eceleni useqhubeka mfana wami, uqhubeka udlala uzama ukubalansisa kodwa nesikole, but simphusha nakhona ngala because umuntu unalo lo phupho. Because nami ngisadlala kunezinto engangifisa ukuthi ngizenze engenzakalanga, njengokudlalela ukurepresent i-country yakho, njengokuya abroad. So yena amase nje a-ede kulokho, mhlawumbe wena isithimu isicoco anything because sinazathola i-promotion kuphela. Mase afake indebe ethimeni aphinde adlale represent i-country aphinde aye abroad, angaba ngalala ngiphumule masengilele. Ma usanele kuwena awusicela usichazela nje azikho istory nje ehlekisayo ayithola mangikhumbula mhlawumbe ngizokhumbula esenza umatric. Towards the end of the year bese ngiyabizwa esikoleni, so mama Khuza nakho kuyonakala. Ngiqale ngibuze ngithi konakala kanjani ngoba phela mina uphuma kumina ekseni kubo 1 no 2 no 3 ntambama abeyingane nomali. Thiwa ubhuti phuma makwe break abuye ejuluke manzi te, abuye thuba uphuma ungena kugcineni kunazo zonke izingane, thuba uphuma bedlala ibhola ne-uniform usejulu kusemanzi te, into azoyenza uzofika la eklasini. Bengingayona nje into enze kanjalo nje, bekuyi ikhatha encane nje. Uyakusho phela legama la Fico yini player yakho, i-favorite player yakho luSifico? Yes. Yeah. Ngoba ngisupport Real Madrid ngaphesheya. So umuntu ukhule vele ebuka bona uFico no Redondo. Basi nje ngabona ukuthi maze ngibe nengane yomfana ngifisa idlale njengoFico. Yeah, coach, ukuze umfana azi ukuthi lejezi agqokile lisho ukuthi nadla engiyifundo umlando eGolden Arrows i-legend inenyazi ukuthi siphi usuka yini into ongayichazela umfana ukubaluleka kwalejezi agqokile labafana besithenga? Mhlawumbe nje ukubalulekile sanele njoba lelo kuza unepage selashintsha, but imicibisho isakhona imicibisho, but i-Golden Arrows representa kakhulu la iqala khona vele siyi-KZN, but la iqala khona kunelilokhu ekuthiwa iSelamonti. Kunabantu bakhona lapha abafayo kakhulu nge-team, cabuna manje basaphuma bogcwala emagroundini. So ukurepresenta ibhola laselokishini especially eLamonti, eKZN, because baningi abantu esikhompisa nabo. Sikhompisa neJoburg, sikhompisa neCape Town, sikhompisa namanye ama-province. But uma ugqoke ijezi fanele wazi ukuthi awuyimele wena wedwa. Umele abantu bala eKZN, umele yonke into yala eKZN, even omama, even iy'ngane, even abaseza ngemuva. Because masiyidedele i-team manje, what about ama-generation alandelayo? So kubalulekile ukuthi i-team iloku improve, ingadrop i-standard. But kakhulu asingezwa ngabantu baseJoburg bazongixolela mabekhona. Singezwa ngeGoli, singezwa ngeCape Town. Thina kwakuyilokho sisadlala sasisho ukuthi ngedliwa abantu baseGoli, ngedliwa iPirates, ngedliwa iKaizer. Ithina kufanele sidominate madlala njalo. Okay, and isifiso zakho for usanele yini into mhlawumbe ongamtshela ukuthi
ayigade ebholeni ngoba usudlulile la uzodlula khona yena. Yini into mhlawumbe ongathi yamchazela ukuthi ayigade ebholeni funa ukuthi iziphi izifiso zakho ngoSanele senzo football? Njengoba ngishilo ekuqaleni izifiso ezinkulu ikona ukuthi nje akwazi ukuqhubeka la angagcina khona represent i-country enze kahle agcine e-Europe, let's say nje sithi abroad. Okay, wena Sanele ukugcina wena yini oyifisayo for wena? Mina solo ngaba mncane nje angihlezi nginephupho lokuthi ngiyafisa ukuthi nami ngidlale kulezi igaba eziphezulu, ngisebenze ngokuyikhandla ama-team angaphandle akwazi ukungibona ngiyodlala khona cause namanje nje isona sifiso sami nje ukuthi ngidlale kakhulu ama-team aphesheya angibone ngihambe khona. Ngiyazi usupport i-Chelsea. Kodwa hayi ungafika lapho ne-talent ne-potential and siyasakhuluma nobaba wakho ngasho nami ukuthi ngenzela ne-talent ngayo ululu ukuthi ufike lapho. So wena ukuthi ke ngokomqondo uqine kangakanani ngoba baningi abazokutesta, baningi abazokufuna ukufaka izinto ezirong, basuke kuwena ukuthi uqine wazi ukuthi ufuna ukuyaphi nanokuthi balalela abazali bakho, ukhulume nabo ungabavaleli ngaphandle, ibona abazokukhulisa kahle and futhi abakufisela wona kuhle kodwa. So kubalekile ukuthi njengoba ubona silana sithi ke uqhubeka ilegacy wena iyaqala umkhulu wakho eza ngobaba wakho sekuwena manje. And I'm sure coach nalapho noBramish Mr. Lucky Madlala i-founder yale club ikumphasa kahle ukubona into kanje. Ushuthi kwakudaliwe ukuthi nawe uze ugcine ugqoke le jersey abafana besithemba. No, siyabonga kakhulu umndeni somndeni sonke nje. Welcome to abafana besithemba nation. Osborne Maluleke, all the way from Limpopo. Yeah. Welcome, Osborne. So, how has your time been here so far with the Golden Eras? I understand that coming from Limpopo to Durban is a huge change. It's difference in culture, language, everything. How has your time here been so far? Yeah, like for me, first of all, let me just say thank you to Golden Rossi for the opportunity and everything. And the other thing, I think they gave me a warm welcome from the management, the technical team, and my teammates. I think, yeah, they did everything they were supposed to do. And yeah, Durban, it's fine. It's not bad. It's fine. So far, so good. And I'm enjoying to be here. But you know, the environment is a little bit different from where I come from, where I was born, which is at Malamlele. But yeah, I'm getting used to it. On that note, so as mentioned, you're coming from Limpopo. So what are your favorite memories from when you were growing up? Yeah, I think the best memory that I have is that like my parents always wanted best for me, and which was for me to go to school. Like they always made sure that my son, when you get an opportunity, like just grab it. So yeah, I took everything they just shared with me, and I can see that it's working very hard. Okay, so Osborne is such a cool name, right? Yeah. So I'm just wondering where that comes from. Hey, I also don't know, but because I think there was a time where I asked my parents that, hey, this Osborne name, like where do you get it? Because hey, it's so unfamiliar, and I think at school I was the only Osborne. Even the time I went to tertiary, I was only Osborne that time. So even today, I don't know where it comes from, but I like it. I like it. Yeah. Is Osborne your only name? Do you have any other names? No, like I do have the Tsonga name, which is Ntembo, and then but mostly people call me JJ because my mom is Joyce and then my dad is John. So when I was growing up playing football, there was this guy, like he used to call me JJ, but people mostly call me J. Yeah. So your nickname is JJ? Yeah, I'm J. Alright.
So your surname is famous in South African football, Maluleke. Tell us about your relation to the legend Jabulani Maluleke. You know, like mostly we call them Hosi. Like everywhere we go, they call us Hosi, which means kings, you know. So I'm not really close to Grootman Jabulani Maluleke, but I'm more close to George Maluleke, Miro. And yeah, I think I'm also here to put this surname where they left it. Hosi. Yeah, Hosi. So the jersey number that you're wearing, did you specifically choose the number because it has meaning behind it, or does it hold any sentimental value or anything like that? Like, cause last season I was wearing 19. Like for me, I was wearing 19, but I just decided to choose 20 because it's closer to 19. Yeah. Okay. So, who in the team speaks your language? Grootman Shitola and Coach Pilankul. Okay. So lastly, I just want you to tell Arrows supporters and your supporters from back at home what they can expect from you this season. And can you do it in your language? Yeah, matsongo makaina nilava mi swi tiva ku na mi rhandza and a ni mi pretendeli and ni mi tshembisa ku laha ni nga kona ni tele ku tirha and ni ta tirha hi matimba. If i timhaka to ni fane ni kora ni ta kora, if i timhaka to ni pfala ndzhaku ni ta pfala. Na mi tshembisa and I won't disappoint you. Ni mi rhandza hinkwenu. Thank you so much, Osborne. Na khensa. Ça va très bien. Junior, ça va? Ça va très bien. Bienvenue à Golden Arrows. Merci encore. Comment tu as trouvé cette ville? Tu as déjà joué ici à Durban. Comment tu as trouvé? Je trouve la ville très bien. Je suis déjà intégré dans la ville, ça me plaît énormément. Ok. Comment? Ouais, Bienvenue à Arros. merci. C'est pas ta première fois d'être ici. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ce qui s'était passé auparavant? Ouais, c'est pas ma première fois, j'étais là la fois passée. J'ai même joué un match, mais après il y a eu un souci que je ne vais pas rentrer dedans et puis voilà, les choses ne sont pas bien passées malheureusement. Voilà un peu. Ok. Dion, comment se passe ton accueil chez Arros? Ça allait très vite hein, parce que déjà on me connaissait ici. Donc quand je suis arrivé, la connexion a vite passé. Donc ils m'ont pris en même temps, ils m'ont mis dans la famille. Donc ça allait très vite au fait. Parlons maintenant du coach Mangoba. Ok. Comment tu as vu comparativement même à d'autres coachs que tu as travaillé ensemble? Il est vraiment professionnel. Hein. Il est vraiment professionnel. C'est un très grand coach que je respecte. Je pense qu'avec lui, il va m'améliorer aussi. Parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les joueurs qui travaillent. Et aux entraînements, ça se sent. Okay, je te pose cette question parce que son ami Romain Folz, je ne sais pas si je dis ça correctement, mais Romain Folz, c'est un grand impact sur ta carrière. Effectivement. Ici en Afrique du Sud. Oui, effectivement. Tu peux parler un peu concernant ça? C'est une très grande personne que je respecte encore au passage. C'est grâce à lui que je suis arrivé à, comment on appelle ça, à Durban. C'est grâce à lui et puis bon. C'est comme un conseiller aussi pour moi, il fait beaucoup pour moi en tout cas dans le milieu footballistique. Donc je respecte, c'est un grand homme en tout cas. Ah oui, il faut qu'on parle avec Omar maintenant. Okay. Omar, quelle était ta vie de l'enfance? Bon, j'ai passé une vie comme tout autre enfant qui avait l'envie de jouer au football, qui avait pour ambition jouer au football. Et je partais aussi à l'école. Et après, je suis issu d'une famille de footballeurs. J'ai 2 frères aussi qui jouent, un en France et un en Arabie Saoudite. Donc du coup, je me suis vite amélioré et puis voilà, j'ai dit aux parents que je voulais jouer. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le foot. Comme un enfant, comment est-ce que tu as joué au football comme un enfant et comment tu t'es intégré
dans le football professionnel? Oui, j'aimais, comme je le disais tout à l'heure, j'aimais bien jouer au football. Et je voulais à tout prix jouer comme mes frères parce que je suis le plus petit. Donc je voulais à tout prix jouer comme mes frères parce que je voyais les grands joueurs et je voulais faire comme eux. Et je me suis intégré facilement. Parle-nous un peu de tes frères. Tu dis que tu as des frères qui jouent aussi au football. Oui. Parle un tout petit peu de tes frères. Oui, j'ai 2 frères qui jouent au football. Il y a un qui joue en France et l'autre qui joue en Arabie Saoudite. Et voilà, on communique à chaque fois et on se parle tout le temps. Quand je joue, on se parle, on se donne des idées, on se donne des conseils et tout. Voilà un peu. Oh, j'aimerais que tu puisses nous parler de club, là où tu es venu, et là où tu as donné ton meilleur football. Je pense que j'ai commencé à la SEC Mimosa avec Dion aussi. On était ensemble à la SEC. C'est là-bas que j'ai commencé mon monde professionnel. J'ai joué et c'est de là que tout est parti. Ok, Dion, rencontre-nous de ton parcours de football. Beaucoup de gens parlent de toi ici à l'Afrique du Sud, mais raconte-nous de ton football, ton parcours. Mon parcours, c'est un peu la même chose comme mon frère qui est auprès de moi ici. Même chose, hein. Commencé à la SEC, après venu au Botswana, l'Afrique du Sud. Botswana, l'Afrique du Sud, Maromo, Amazulu, Maromo encore, Aros. Oh. C'est juste mon parcours, là, c'est pas... Toi, tu as parcouru par toi, hein? Ouais, effectivement. Yeah, ok, quelle est la différence du football ici et l'Afrique du Sud, du Côte d'Ivoire? Il y a une grande différence. Hein. Chez nous, c'est à peu près tout. Il y a le physique, l'intelligence du jeu. En tant ici, ils sont basés beaucoup sur la technique. Et puis bon, c'est un très très grand championnat que je respecte aussi. C'est un très bon championnat en tout cas. Ok. Quel est le but mémorable? Combien de buts que tu as marqué contre Aros? Il a fait doublé. Il a fait triplé, non? J'ai marqué 3 buts en coupe. Okay. Contre Aros. La saison passée, j'ai marqué un but contre eux. Donc, ça me fait pratiquement 4 buts. J'espère que tu vas marquer maintenant pour la Rose. Effectivement, je suis là pour ça, en tout cas. Yeah. Ok, je voulais terminer avec toi. Quel est ton objectif pour cette saison? Mon objectif, en tout cas, c'est de marquer beaucoup de buts, en tout cas. Beaucoup de buts, comme le coach a si bien dit. Et d'abord, ça, c'est mon objectif moi-même. Et puis bon, il y a l'objectif du club. Envoyer le club en top et tout, finir 2e ou 3e en tout cas. Pourquoi pas champion? Ok, je vais revenir à ta question, mais je vais te poser comment un seul mot pour décrire. Mais il faut que je pose d'abord à Komar quelque chose et puis je reviendrai à toi. Ok. Komar, ouais. Tu es bien? Oui, je suis bien. On t'a bien accueilli à Rose? Très bien accueilli. Ok, comment tu te sens? Comment tu vois le coach? Je me sens bien. Auparavant, je ne connaissais pas vraiment le coach, mais je connaissais un peu l'équipe. Donc du coup, je me suis vite intégré avec les amis, le staff technique. Et tout ceci m'a permis de vite me mettre dans le groupe parce que ce n'est pas facile de venir dans une équipe et s'intégrer facilement. Et moi, sincèrement, j'ai été bien accueilli par tout le monde, le staff, les joueurs. Ça me fait beaucoup plaisir. Oh. Mais tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens mieux. Okay. Beaucoup de gens te comparent à Touré. Touré qui joue à Stellenbosch. Ouais. Quelles sont les qualités en tant que défenseur? Bon, Touré, je le connais, on se connaît déjà au pays, mais après on n'a pas joué ensemble. Je connais bien les qualités de Touré. Après, c'est le football, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts et chacun a ses qualités. Voilà, donc je dirais que moi, mes qualités, c'est peut-être je joue beaucoup au football
je joue dans les pieds, j'arrive à anticiper les ballons, voilà. J'arrive à jouer. Quand est-ce que tu vas parler anglais? Je parle anglais. Dis un mot, un seul mot en anglais, non? I understand, but I'm not speak good. Je parle, mais je n'arrive pas à bien faire les phrases. Sinon, je comprends un peu l'anglais, je comprends bien l'anglais. Ok, je voulais que tu puisses donner un seul message pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui est au pays. Quel est le message? Et pour les fans de Arrows. So, il y aura 2 messages que tu vas donner. Ok. Si tu peux donner ce message-là. Bon, d'abord, je vais commencer aux fans de Arrows. Juste leur dire que je suis là et je vais donner le meilleur de moi-même durant tout le temps que je vais passer ici. Et je pense qu'avec le temps, tout va bien se passer. Et le deuxième message, c'est aux Ivoiriens, c'est juste qu'ils m'apportent leur soutien de loin. Et je pense que je vais me faire plaisir et les choses vont bien se passer. Vous êtes mariés, les deux? Non, lui, il est marié, moi, je ne suis pas encore marié. Ok. Dieu, parlez-nous d'un seul mot qui décrit en tant que joueur. Un seul mot. Comment tu peux te décrire comme en tant que joueur professionnel? Un seul mot. En tant que joueur professionnel, à peu près même à Agüero. Oui, effectivement. C'est comme ça comme tu peux t'écrire. Oui, mais comme Agüero. Oui. Tu te compares à Agüero. Oui, c'est mon idole. Pourquoi? Oui, c'est mon idole. Quand je dis idole, tu comprends un peu. Ok. Il a à peu près le même style, à peu près. Mais lui, il est au-dessus de moi. Ok, merci. Le message pour le joueur, le fanatique des Arrows, tu as donné ça? Oui, j'ai déjà donné. Ok, merci. Nous sommes très heureux de vous avoir ici à Arrows. J'espère que vous aurez une saison là qui sera magnifique. Ok. Et bonne chance. Merci. What's up, Jerome? Good, how are you? Welcome to Lemonville Golden Arrows. Thank you. How does it feel to be here? For me, I'm very excited for the new upcoming, challenge that's coming. The pressure that's also coming within. I'm very excited to embrace that. Yeah, I'm very happy. Obviously, I've seen your training, start of pre-season. How has pre-season been for you so far? Firstly, tell the people where you come from, who are you, and your background. Just give your people your background. Sure, Bafana Bastende. Me, I'm Jerome Carlos, the boy from CS Plus, based in the Northern Cape. I started my football career 2017, late 2017. I think it's in August. We played a schools tournament. The school I was playing for was Ryan High, very top school, especially with sports. So from that, I got a call-up from national team under 17 Amachimbos, and then from there I got a call-up to join the Mamelodi Sundowns development. And then, of course, from there you left. Unfortunately, you didn't play for the first team. What happened? For the first team, I made it to the squad, and challenges when it's ruled by the upper guys, the chances you'll get as a youngster, not gaining enough experience, So from there, I had to go play ABC, which I was very excited for, and then I made it to Bafana Bastende. Okay, and then fortunately for us, you are here. Yeah. I see you're wearing jersey number 22. Did you choose it or the club gave you? No, when I came here, I was actually excited to have it because I saw in my dreams I'm gonna have 22. Yeah. And a lot of great players have won that number for Bafana Bastende. It's very much, it's a very responsible number, because there's a lot of legendary people who was playing with this number, so I have to take more care of it. Okay. And you've started pre-season with the team. It's week 4 now. How has pre-season been so far? How has Coach Mangoba been, and how's the environment? Very hectic, my guy. I have to tell you, at first I was dying, dog. Because of the much work we have to do in training, but you embrace it, man. It's just a thing of
focused, you know. You have to put your mind to it, you have to work more harder, you have to run as much as you have to, you understand? So you just have to give it your all, give it your best, and then, yeah, you'll get, this is just, you know, week 3, week 4, and then it's first thing when the week starts, you think, I'm gonna run now. Just embrace the feeling and you keep going. Yeah, I had Rosie run, Jerome. Training, no day training is a rest day. Yeah, and your teammates, any funny stories of your teammates? Who have you got along with so far? And how's the dressing room? Yeah, the dressing room is top, my guy. You know, every day I had the same thing, follow-ups. You know, you're there with the Rose, you know, embrace the Owens, and Owens making jokes. It's a very fun place to be, bruh. Especially the clothes room that I'm in. I don't know about the other one, but yeah, it's for the old players. Yeah, the one that I'm in is very excited. Every morning there's a new story, you know, guys are embracing each other. It's nice, my guy. And I heard they were talking that you don't shower after training. You shower now. Tell the people. No. Don't hide that. No, my guy, I shower every day. I have to. I mean, come on. You come from a heavy session, there's no way you can have water. I'm also in the change room, so I told you must shower, and now I'm happy that you listened and you're focused, because the change room is for the old guys, the experienced guys. Very much experienced Owens inside the training session, you know, especially in the cloak room. Very disciplined, you know. We have some legends there. Makaba. Very much experience. Yeah. Okay, no, that's nice. What are your targets for the season? What can you say to Abafana Extend the Nation? For me, as a striker, I'm here to score goals. So if things work out for me, I can go much harder. You understand what I'm saying? So it's just the mindset it has to be proper. You have to focus. You have to put your mind to it and work very hard. And I heard before we started here, you told me that you're from a place close to Kimberley, but you didn't say you want to say it's Kimberley. You wanted to give your hometown. The R. Yeah, your hometown. Plus, there's the hometown. There's the postal code 7000, and then that's a very nice township. My guy, you have to come and visit that site. Any players who've played in the PSL from there? Nah, not really. But I know that from Kimberley we've had Norman Smith, we've had Richard Hanyegane. Yeah, there's a we lot even of have Van Roy. Van Roy, yeah, and especially the recent one, Emil Verdboy's father. You know, Ralani, surprise Ralani, was playing in the bigger leagues, and we have Rivaldo Kutsia, also from the Northern Cape, Kakamas, you know. There's a lot of experience in the Northern Cape, especially when you go deeper inside. You'll find a lot of quality. Okay, just to close it, what can you say to the young boys from your Kasi? What can you say to them as motivation? Anything you want to say? From my Kasi, especially where I'm from, Sunrise, it's not easy, you know. It's not easy to get out of there. But what I can say to them is, just manifest everything you want. Put it in your mind, let it attract to yourself, and then just work towards it. That's all I can say. Okay, no, top one, Jerome. Thank you very much. Welcome to Extend the Nation. Yeah. Good luck. Thank you very much. Bafethu niyaphila? Siyaphila mfethu. Hayi siyaphila bafethu, sanamukela kwi-Golden Arrows. PK no K Master. Bafethu ngicela nizazise, ngicela uqala ngawe PK. Uzazise ukuthi ubani and uqhamukaphi. Nejeni yakho yebhola ifike kanjani la ufike khona? Igama uPhilani Khumalo, ngihlala eNanda, eMzinyathi. Bengihlala eNewlands, ngikhulela eNewlands, samove ekhaya from 2013, samove eNanda, and then 2015 ngamove futhi ngaya eJozi. Ngabuya 2019 ngadlalela iRoyal AM, okwakuyiRoyal Eagles ngalesa sikhathi. Ngidlalile kwiRoyal AM, ngabuya, but isizini yami yokuqala ngidlalile futhi ku-Arrows, bekuyiloni. Ngeza kwi-Arrows as iloni MDC, ngabuyela khona-ke, but amasizini awu-2 adlule bengidlala kwi-Midlands, eku-NFD njengamanje sipromothile. So journey yami
ibinzima kakhulu kodwa-ke nakho sesila namhlanje. K Master Shaka Zulu ekhaya igama uThokozane wakaKhumalo ukhulele ePietermaritzburg efunda esikoleni Alexandra High School. Ngifike eThekwini after ngiqeda umatric ngizofunda esikoleni eDUT. After lapho kwayima ngiqala nami ijourney yami yebhola engicabanga ukuthi nokho bekunzima kodwa ngoba sengiyila manje ngicabanga ukuthi into engagqugquzela nabantu abaningi abasafisa nabo kuba right. So madoda ngiyeza ukuthi nuba uthu neqhamuka eNanda ekukhuleni kwenu ibinjani experience aseNanda njengoba sihlale sizwe nje kuthiwa eNanda kunomngozi but naku namhlanje kunezitayi ezimbili. Ungathi nje njengoba uhlala eNanda? Mina ngingakusho ukuthi izitori eziningi esenizwile ngayo eNanda ziyiqiniso but hayi ukuthi iNanda as a whole into eyodwa yabo because kuhlukene ngama section. Ngicabanga ukuthi indawo azifani khona eNanda because iNanda inkulu so ngeke ngikwazi ukuthi ngizothi iNanda yonke inobugebengu because mina la ngihlala khona njengoba ngihlala eNewtown A akufani mhlambe nasemzinyathi yabo. So iNanda iyonke isibhangqekile ngenxa yezinto ezenzakalayo kodwa khona ubugebengu bukhona kodwa kuyaphileka siyaphila njengoba nathi sikhona nje siyaphila. PK njengoba usufikile ethimini yini mhlamba abantu abangayilindela kuwena kule season? Amagoli nje amagoli namathuba nokuqhubekela kweteam phambili because ukubalekile ukuthi iteam iye phambili. So ulufikile la ethimini i-pre-season ikuphethe kanjani? Kunzima because sibuye kuma playoff sangasithola isikhathi sokuresta ucoach ubethe uyasidinga so sangena kuyona ke pre-season ye-team saqhubeka kodwa sekuyajwayeleka manje umzimba uyajwayela. K Master ngibonile kwi-profile yakho ukuthi usudlule emathimini amaningi until uzofike la kwi-Golden Arrows. Ngesikhathi uzwe ukuthi uyadingakala kwi-Golden Arrows kwenzakalani kuwena and ukezwa kanjani? Le feeling le akuyona into engingakwazi ukuthi ngiyichaze because it's something that is very 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 angazi ngizothi it's like mengicabanga nje nami sometimes angikholwa ukuthi ngempela ngigcine ngifikile la Golden Arrows because it's been a long journey ngenqamba amanga and ama ups and downs bemaningi. So ngoNkulunkulu ke nami ngicine sengifikile. So yiphi position oyidlalayo and ubathembisana abalandeli beGolden Arrows? I-position engiyidlalayo i-striker and ngicabanga ukuthi la ethimini ukufika kwami ngizoyisiza kakhulu ekukoreni because ngibonile nami ama-stats ukuthi ngathi sinokulekha kwamagoli so ngizonikorela mina. Bafethu sinifisela okuhle kule season ezoqala. Sinifisela okuhle bafethu kule season ezoqala kodwa manje sisungule bafethu engathi ningahlaba 1-1 umuntu nomuntu ahlaba u1. 1-1. Asinwa baba. Uyikhwela hlela nje bafethu plama emozamasi. Mhlambe PK mhlambe ngangimela kule department. Lutho wafa. Kama wena nje bafethu uvuka u1. Hayi kodwa sesinawuzama. Sesinawuzama. Hayi bafethu siyabonga kakhulu.